Dumelang, le amogelesega mo Botswana thinking law. Ko ke le tisang gaufi le molao. Tsatsi eno ke kgatiso ya bohelo mo puisanong ya molao wa tsa pereko. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, re a go bua ka ga kgang yaanong e le ko kgotlatshekelo. Mme mo sekaing se re a go dirisa sekai sa ha mmereki e le ene a tlisang kgang. Mmereki o tshwanetse gore a bo a tlisa kgang ko kgotlatshekelo e itebagantseng le tsa phiro mo malatsing a le 30. O itsisa yana ka go tlisa dipampiri tsa kgotlatshekelo tse di bitswang statement of case. Mo teng o tebe a bua kgang ya gagwe. Kgang ya gagwe e le gore o ne a berekela mang, nako e kae, ebile gore o kubilwe jang, a bo a tsenya moriti wa setankana se se supileng gore ba paletswe ke go rarabolola kgang o mediationeng. Mme mo nakong ya malatsi a le 30 o tshwanetse gore a bo a isa dipampiri tse ko kgotlatshekelo, a bo a di isa ko mohiring. Mo teng ga dipampiri tse o tla bo a tsentse aterese e leng gore o tla bo a hiwa dipampiri tsa kgotlatshekelo ko go yone. Mohiri o tla beng a bitswa respondent o tla be le ene a tsenya mokwalo o go teng statement of defense. Mo teng o le ene o tla bo a ntsha kgang ya gagwe a bua gore motho o ne a mmerekela jang, ebile a ba a tlhalosa gore yene dilo tsotlhe tse a di dirileng gore a helele a ntshitse mohiri wa kana mmereki mo tirong o di dirile sentle, ebile o ne a na le lebaka le le lolameng. Gakologela gore ka ga molaong wa tsa pereko, motho o e leng gore o ntshitswe mo tirong o tshwanetse go supa hela gore o ntshitswe mo tirong. Mme motho wa mo hirileng o tshwanetse go supa gore go ntshiwa mo tirong ye o ntshitswe sentle. Go ntshiwa sentle o tshwanetse go supa dilo tse pedi, gore go ne go na le lebaka le le siameng gore ke eng a ntshiwa mo tirong, ebile le tsamaiso e e setsweng morago gore a ntshiwe mo tirong e tsamaile sentle. Ha go sena go baakangwa one mokwalo o wa statement of defense, mo teng respondent o tla ba a tsenya le address ye e leng gore o tla ba a hiwa dipampiri tsa kgotlatshekelo ko go yone. O tshwanetse gore a bo a isa mokwalo o, ebile a bo a neela le applicant mo nakong ya malatsi a le 14. Ha go sena go rialo, kgang e tabe e bitswa la ntlha ko kgotlatshekelo ko go bitswang go te roll call. Ko roll call go tabe go dumalana gore kgang ya go isiwa ko mmereki wa kgotlatshekelo o bitswang registrar. Mme ebile go tabe go bewa letsatsi gore batho ba te ba boele ko kgotlatshekelo. Batho ba tebe ba ya gone ko registrar, batho ba ke raya applicant le respondent le babueledi ba bone ha e le gore ba na le babueledi. Ha ba sa kgone go dumalana gore ba duelana yang, kgang ya teng ya tswelela hape le ga registrar yalo, ba dumalana dilo tse e leng gore di tshwanetse go sekasekiwa ke kgotlatshekelo tse ba tebeng ba bua ka tsone. Go tebe go baakangwa mokwalo o tshwanetseng go bewa monwana ka se se buisantsweng gone ko kopanong ye. Ha batho ba boela ko kgotlatshekelo, mokwalo o ba tebe ba kopa gore o diriwe taolo ya kgotlatshekelo. Mme mo teng ebile ba tebe ba dumalane gore ba bitsa basupi ba le kae, le gore ba go tlisa dipampiri tse dingwe tsa kgotlatshekelo leng jalo kana dihe. Ha ba boela ko kgotlatshekelo jalo, kgotlatshekelo e tlabe e ba bolelela gore ba tshwanetse go tlisa dipampiri tsa basupi tse di hang bosupi ka bokhutshwane leng
le gore ba tshwanetse go tsisa leng mekwalo e leng gore ba tebe ba e dirisa ka nako e ya bosupi. Ha dipampiri tse di sena go isiwa ko kgotlatshekelo di tabe jaanong di phuthiwa go diriwa mokwalo o le mongwe hela o e leng gore o tabo o dirisiwa ke basupi go ha bosupi jwa bone. Mokwalo o tabo o isiwa ko kgotlatshekelo ka nako tse di dumalanweng, kgang e be e bitswa o lebile tswelelo ya go ha bosupi ka molomo. Malatsi a beilweng go ha bosupi o kgona go nna letsatsi le le lengwe hela kana go heta kgotlatshekelo e lebile gore go tabe go bitswa basupi ba le kae. Ha basupi ba bitswa yaanong, motho o o bulang kgang ke yo wa applicant o kgona gore a bata le basupi ba gagwe kana a itela a le nosi. Mme kgang ka ga e tsamaisiwang ka teng, mosupi o taba a simolola a ha bosupi jwa gagwe pele mo go bitswang examination in chief. Mme ga go ntse yalo, moatlhodi o kgona gore a bontse a tswelela a botsa dipotso. Ha sena go hetsa go ha bosupi yaanong, o mongwe o go teng respondent kana mmueledi wa gago o taba a simolola go botsa mosupi yo dipotso, e le gore o leka go supa se motho o tsisitseng kgang a se buang ga se boammaaruri kana ga na teta ya go hiwa sa a se kopang. Go tabo go diriwa jalo mo gongwe moatlhodi le batho ba nnang le bone ka gore ko kgotlatshekelo ye ya babereki moatlhodi o nna le batho ba le babedi go utlwa kgang le go e rarabolla. Batho ba ke ba e leng gore ba emetse makgotla a babereki le ba emetseng makgotla a bahiri. Le bone ba tebe ba hiwa nako ya go botsa basupi ba dipotso, ba kgona go botsa pele ga respondent a botsa kana morago jalo jalo. Ga go sena go nna yalo, mosupi yo o taba a boelela gape a thatswa kgang mo go bitswang re-examination. Basupi ba tebe ba tsamaya jalo jalo go ithelela kgang ya motho o tsisitseng kgang e hela. Ha go tswa hong go tsena motho o tabeng a tsisitswe ko kgotlatshekelo gore a bule kgang ya gagwe. Ha a bula kgang ya gagwe le ene o taba a bitsa basupi e be ba ha bosupi hela jalo. Ha bosupi jotlhe bo sena go hiwa, kgotlatshekelo e tabe e botsa batho gore a ba bata gore e be ba nganga ba lebile molao ka mokwalo kana ba bua ka molomo. Ha ba dumalana mokwalo kana molomo ka letsatsi le le beilweng, ba tabo ba ya ko kgotlatshekelo kana ba isa dipampiri tse di lebaganeng. Kgotlatshekelo e be e ba bolelela gore ke tantsha tshwetso mme le ta bolelela gore ya go tswaleng. Ha tshwetso e sena go utlwiwa yalo, a re mmereki ke ene o e leng gore ga a atega. Ha mmereki a sa atega, o tabo a tsaya kgang a bo a isa ko pele ko kgoteng kgolo mo Botswana e bitswang Court of Appeal. Mme o tshwanetse gore a ba isa boikuedi jo mo bekeng tse 3 ha go sena go ntshiwa tshwetso ya lekgotla le la tsa batho ba pereko. Mme ebile o di isa jaana a isa pele ko kgoteng kgolo, a bo a isa ko lekgotleng le la tsa pereko, a bo a la bohelo a ha o mongwe o e leng gore o ategile. O ategileng yo ene ha sena go hiwa dipampiri tsa kgotlakgolo ya tsheko, o tabo a isa dipampiri tsa gagwe tsa kganetso gone ko kgoteng kgolo e. Di tshwanetse gore di bo di isiwa mo nakong ya dibeke tse 3. Ha di sena go isiwa yalo, a bo a di isa le ko yo isitseng kgang yo ikuetseng ko addressing ya e tlhophileng e a tabong a e tsentse mo dipampiring tse di yang kgotlakgolo. Mme mo kganetsong ye le ene o tabo a tsentse kwa tabong a hiwa dipampiri tsa kgotlatshekelo teng. Mmereki wa kgotlakgolo ye o tabe a ba bitsa gore ba ye go baakanya mo go teng record.
mo teng go tlabe go tsenngwa dipampiri tsotlhe tse e leng gore di tlabe di dirisiwa ga go ya go ngangiwa ko kgotlakgolong e go teng Court of Appeal. Mme ebile o tla ba bua gore motho o ikuetseng o tshwanetse gore a bo a duela bokae mo nakong e e rileng gore go baakangwe mekwalo ye, le gore go rurugadiwa gore ga a sa atege a bo a duela ditshenyegelo tsa yo a mo isitseng kgotlatshekelo. Ha go sena go dualo motho wa ba duela yaka go beilwe motho o berekelang kgotlatshekelo o tla ba yaanong a ba neela yone mokwalo o go teng record a ba bolelela gore kgang ya bone e tsena leng pele ga baatlhodi ba kgotlakgolo, le gore e bo ba tsentse dipampiri tse di ngangang tse di tsentseng molao ka nako e e rileng. Ha ba setse ba tsentse dipampiri tse ba ya go nganga ga pele ga baatlhodi ba kgotlakgolo ye, baatlhodi ba tebe ba botsa dipotso gale le gale. Ga kgang ya go nganga e sena go hela ba tebe ba bua gore ba go ntsha tshwetso leng. Ha tshwetso ya kgotlakgolo e sena go tswa go sa kgathalesege gore ke eng, ke tshwetso ya bohelo mo kgotlatshekelong ka gore ke yone kgotlatshekelo ya bohelo mo Botswana. Ko nteng ga gongwe kgang e boela ko kgotlatshekelong ye ya babereki, mme mongwe go diriwa ga e le gore kgang ga ya utlwiwa ka botlalo. Mme gompieno re bua ga kgang e utlwile ka botlalo hela sengwe le sengwe se thamaletse. Ke sologela ga le anyile sengwe se se mosola. Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno, le ga le utlwile sengwe mo dikgatisong tse di buang ka molao wa tsa pereko. Ke lebogela ga ne le na le nna, ke tla le bona mo kgatisong e sele e tabonyeta mo nakong. Ke kopa gore le rate, le subscribe, le amogane molaetsa o, le letse toloko gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso ye ntšha e bo le bolelelwa. Le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, Twitter @BW Thinking Law, le mpheng megopolo ya lona le gore le anyile eng mo di-commenteng ko tlase, kana ga e le gore go na le sengwe se le bonang gore ga ke a bua ka sone kana ga ke a tsenelela, le gone le ka bua kana la mpotsa ko tlase mo di-commenteng kana gone mo maranyaneng a ke buang ka one. Ke lebogela thotloetso ya lona gore ke nne ke ntse ke kgona go dira dikgatiso tse ke tlisa molao gaufi le lona. Go siame.